gigugma, but at the same time, bulan ini sang inutangay, no? Because delay ang sweldo, special sa government pag January. So bulan naman ni sa sang inutangay, kumbaga, no? May ara ako diri subong tatlo ka topic and may special guest ako diri subong. Tugay-dugay tawagan naton si Dr. Grace Tan sa City Health Office because we will be talking about the coronavirus update, no? And at the same time, may guest ako din again invite, no? May present na sa dugay-dugay sa aton kag may invitation, and then we'll also be talking about the free mask nga prepare sang local government unit headed by Mayor Bing Leonardia. And sa subong, I just would like to extend my gratitude man, no, sa bumubuo sang Baccalaureate Festival. 2 days na kasagad sa pag-organize katahom almost every year naga-improve ang aton Baccalaureate Festival diri sa syudad sa Bacolod. Kibulo ka mo, ang Bacolod is known to be the city of festivals, no? Although ang iba niya makriticize na iya, ang iba niya mabash na iya, but the truth is investment in siya sa future sa Bacolod. Sang gin-introduce before ang Mascara Festival, was ang tao di ha, maklain man to sa mga feedback sa una, wala mo da pulo sa Bacolod, festival ka mo nga pigado ng ekonomiya, nalunod ang barko nga doon, gamorn ta subong, mga subuta nga ama festival pa ka mo, no? Pero ginrisguhan gid sa aton nga local government unit. And now, ang Mascara Festival, world-renowned na siya, no? Bilog na kalibutan, kilala ang Bacolod because of Mascara Festival. So ang inahimo naton subong actually is an investment for the future of the city of Bacolod. Ang ini nga generation might not be able to appreciate that, but soon makita nila ang value sina, no? Ginatinguan naton nga padakuon ining mga celebration diri sa syudad sa Bacolod, para at the same time, mga partner ni siya sa pag-promote naton sa aton nga ekonomiya, no? And Baccalaureate Festival, through the effort of our Chinoys, so kung Chinese Pinoy community, kasadyagid, no, sa aton nga celebration. Last night na karon, no, sa gabi, ara dira sa may Lacson Street, may man sa Government Center, last night na karon, no, sang Baccalaureate Festival, nag-opening sang Friday, and nakibot kita, no, actually nakibot kita nga despite sang pagkaano sang pagwa ni bala, no, sang coronavirus nga na-declare siya nga mera diri isa ka pasyente. Grabe ang reaction sa social media sa react actually mga reaction nila, no, but despite that puno ang aton nga Lacson, kag siguro damo gid man ang basta kay chindi, no, kay ban ko, no, hambal nila gani ko, no, although ako ang stand ko dira ya nami gid nga protected kita ya, no, although mga doktor kung kilala hambal gid nga OA na gid nakatama konsehal OA gid na siya katama, because ang truth sina is why do trangkason asya kuno ya, do trangkason asya gali inablang galing bla syempre manaog siya sa pneumonia. So kalaban na kaigo sina kung kwaon tang coronavirus i-apply ta ang pneumonia nga masakit, laban niya tira sila is ang weak ang immune system kag mga tigulang, which prone din man as sa pneumonia, no? And in fact, no, trace mo nagkakapatay man agani ang kakaigo sa pneumonia. Dili ko ang coronavirus, same na siya, as long as bakod din mo immune system, pag hindi ka man maubuhan, subang mo mismo, wag na ko no ya, singa OA na kita siya katama ya, no? Pero ako naman yang stand ko dabe nga mas mayo na gid lang nga mga mantaya, no? This is health, eh. We are talking about our people, our constituents, no? And emphasize ta why tayo gina criticize diri ang Chinese, why tayo gina pakanubog, ginasuyaan, this is not about racism, this is about protection of our people, no? As much as possible, kung pwede pa man lang ma-prevent nga why nagid lang para ma-cure pag itayang pwede man lang why nagid lang, no? Kakalalukan pa daan diri sa Pilipinas because ang aton diri health services ay limited niya, especially sa mga provinces, no? Ginpost ko ganin sila ko ang iban yan halos hindi magpa-check up na tungod ba isang kwarta, how much more kung that's a fear naton, because this is not just about the virus, this is about the budget, no, this is about the kind of living that we have diri sa Pilipinas. Bilaya nga halos hindi ka magpa-check up sa mga nabatsyag ka tungod ba kay isang kwarta, no? Ang fear nga sa heart. Ako yung personal ko niya observation niya, ang Pinoy nagalala ang masakit not because siya kay
may masakit yun man mo, but because kabalos na may masakit sila, nadlo akong pa-check up. Totoo na ako yung anak ko sa syudad, before ako naging konsehal, nagtubang ko na masakiton. Ang fear sa mga Pinoy, hindi hadlok yung magasto. Sa totoo lang gid, hadlok yung magasto. Hindi lang tayo pa-check up, kay why ko di, why ta kwarta. Hindi lang karon basi i-admit ko na karon why tayo nagbayad. Amo na yung fear sa mga Pinoy, totoo din na hindi na about iba niya Pinoy ginagwanta na gabas na ginulat niyo pa nga mag-work sa masakit mo. Nga hindi ka magulat yung kwarta gani. Ang pinaka number one, di ang fears ng Pinoy, especially ng pigado, kung may masakit sila, kag-admit sila, agabalos nang ma-admit sila, sila kwarta. No, amo na yan, ako ya, damo-damo na encounter, kaya nga amo ng pinaka main reason ginila, no? So, we'll be talking about coronavirus dugay-dugay, na tawagan natin ang aton niya grupo from City Health Office, no? Pero later lang siguro, kaya I think nagasimba pa ni siya, no? Mga kita update sa coronavirus. But for now, live diri sa Istorya Espesyal sa Diba Easy Action Radio, may duwa ako diri ka bisita, no? Nga may i-discuss sila sa aton, kag may invitation at the same time. So, introduce ko sila, Anay. Good morning sa inyo nga duwa. Introduce ta ang aton yung name palihog and then i-greet ang aton mga tagpalamati. Live man kita at the same time sa page sa Diba Easy Action Radio. So, good morning everyone. Ako bali si Noel Pahayupan and I am a member of the Performance Laboratory and the Festival Coordinator of the Curis Theater Festival, which we will discuss in a while. Curis Theater Festival, sir. Theater Festival. You are Noel. Noel, No, sir. okay, and next we have Hi, I'm Ezra, and I am also a member of the Performance Laboratory Incorporated. I am with Noel, and we will discuss more about the Chorus Theater Festival and what will happen during those days. Ezra, na Yes. mga biblical name mga to diri Israel. Ezra and Noel. Oh, Noel sa a biblical name, no? Okay. Kanam is nga Domingo gali, no? Tunabangay din nga tatlo. Okay. Noel, pwede kita ka-start sa aton anong aton concern diri sa buong aga, and ano na siyang Curis Theater Festival? Well, to give a background lang no sa tanan, so Curis Theater Festival is an annual convergence of Negros and Panay-based theater groups with invited theater practitioners, scholars, and artists from other countries and regions. Well, closer to the microphone. I'm Okay. sorry, sir. And regions in the Philippines. It was formally organized by the Teatrocon, or the West Visayas Theater Network, in 2014. The festival it aims to provide a space for theater artists to showcase their works and also to strengthen their networks and linkages, and to share different forms of theater and performances to the Negrense community as part of the National Arts Month celebration. National Arts Month celebration. Yes, sir. Tama. Wait lang, taga din yung mga duwa. Bacolod, sir. Bacolod lang. Pero this is parang a collaboration of Iloilo and Panay and Negros. Yes, sir. We invited other performing groups to come here in Bacolod and celebrate the National Arts Month with us with the Curis Theater, sir. Okay, continue. So, for Curis, we have 4 components this year. First is a tribute to our very own Peke Galiaga. Yeah, the great Peke Galiaga. Great Peke Galiaga. Also, we have workshop, and we also have readathon, and last are the performances during the night. So, to discuss the tribute, I'll give the Ezra? microphone to Ezra. So, one of those days, one of our highlights po during the Chorus Theater Festival, we will give tribute to Direk Peke Galiaga for his contribution to us as a member of a theater, Mascara Theater in Som, and also to the community here in Negros, Negros. So, one of those days, we will give tribute to Direk Peke. Because for us, we consider him as a father of theater here in Negros, Of because course, he no? give a lot of impact to our lives, and also sa amon man mismo as young in our generation, damdam siya na bulig kag sa mga before pa man pod sa iya nga iyaging pangtudloan sa theater. And also sa mga audience nga nga nakalantaw sa iya play, naka-experience, damo nga nakagahatag sa amon feedback nga nag-change man ila lives. Okay. Two of you are you both students or go work na kamo dira at sige na istoryahan naton? We're working po, and also we are also a theater artist. Theater a lot artist, of- yung mga actor and actress gini nga kon gini atubang subong, no. And speaking of Peke Galiaga, no,
grabe man nga in-set yang standard ang Yes. iyang mga record no kung Yes, sir. kung sa movie industry especially no. Yes, sir. Sa gamay ko yati pikigalaga na and grabe ang mga film gin panghimo although kitaya sa aton generation gid sa aton mga generation like nang ako nabtan ko yang ang pinakanabtan ko nga movie be although not sure kung nabata na ko to 80s siya is ang Shake Rattle and Roll Part 1 no nang pikigalaga ginaya no and nagsunod-sunod na siya meaning ang gindalaya diya nga kagdamo pagid hindi ko na ma-recall iban pero imagine kung makalidad mo ya inigrense nga may kalidad siya yablay nga pang international ya no and now that ari na siya dili naga spend sa iyang time sa Bacolod karami man sa ginimo ya no nga naga-motivate man siya naga-inspire naga-train sa mga kabataan pero sa inyo now ano ini siya nga expect sa aton diri nga mga pamuluyo sa Bacolod For sa inyong mga upcoming okay, activities you will discuss. Okay, sir. Before I discuss, sir, pwede ko lang i-discuss ang history Okay. sang Kuris. So, the Kuris Theater Festival started way back in 2009 during the conception of the International Playwrights Forum, IPF Dramaturgy Workshops in the Philippines, out of a small group, a small meeting with the IPF president during that time, Mr. Jason Boko and August Andong, the project director, with Ms. Tanya Lopez, the secretary of the Committee on Dramatic Arts of National Commission for Culture and the Arts during that time. And some of the young theater practitioners in Bacolod as well. And the exchange during the meeting resulted to the discussion of what is dramaturgy and what is a dramaturg. And knowing that community and university-based theaters in the Philippines are thriving, the president of the IPF, or Mr. Boko, then raised the possibility of having the workshop, the IPF in the Philippines, to conduct the dramaturgy workshop to further boost the Philippine theater art movement and to advance the creative expressions of Filipino theater artists. So, nag-start gini siya sang 2012. Ang title sang workshop na is the Philippine Dramaturgy Workshop and Discussion Series, and sang 2013 naman Dramaturgy Colloquium Workshop Caravan. Ang Kuris Theater, ang festival naman niya with the performance started gid saya sang 2016 sang iya na ka Mascara ang first na nga performance is iya ka Mascara Theater entitled Room Service. But this year, sir, this coming February 18 to 22. 18 to 22 that's Tuesday to Saturday. Okay. Yes, Kuris celebrates its 7th year with the theme Theater Without Boundaries. So, for the performances, magwa gid kami from the kay gusto namon may expand ang amon nga mga performances nga makagwa siya kag ang mga tao man mismo makakita sang lain-lain nga mga performances coming from Negros kag ma-showcase ang talent nga may ara kita. Okay. Diri. So, for the workshops, Anay, Miara, si Ezra ang ma-discuss Okay, for the Ezra? workshops. So we offer different series of workshops. For this, we also have 2,500 pesos for fee. This will go from 19 to 21, 3 days workshop. So we have playwriting development workshops for emerging playwrights. So this one will focus on developing characters, plot, dramatic structure, and constructing dialogue for a short plays with on-the-spot writing exercises. This will be conducted by Mr. Glenn Sevilla Mas. He is from Antique, sir. Okay. And also, we have a technical theater for stage. It is consists of all the aspects of theater that enhance the story being told, from sets and lightings to costumes and audio. Technical theater makes experience come alive. So, amo na siyang gabulig nga para ma-feel mo man while ara ka sa stage. And also for the audience nga ginabutang kagidya kong diin nga ginapa-feel si imo kung ara kagid tuod sa amo na nga lugar, which is ara lang kami into a box like sa Yeah, black box. Oo, Yan. grabe, Amo na no? siya nga feel, sir. And then also, if you like, may ara kami stage management, what happened backstage during sang
performances. So dira ang mga basics i-introduce sa inyo. Ay, by the way, the technical theater for stage will be conducted by Mr. Arnelio Dudes Manzano. He is from the Cultural Center of the Philippines. And also the stage management will be conducted by Miss Teza Beleza. It is cover your basics of putting up a stage production to include planning, coordinating, and organizing production, and all staff and scheduling and budget as well, and marketing and also promotions. And also we have stage design workshop. So what is stage design workshop? There mo na makitaan ang kung ano ang ara sa stage. I-discuss na sa inyo ni Dr. Adrian Torres. It also includes the basic of designing a stage for theater, production, modeling sets, and sceneries that aim to support the overall artistic goals of the story and production. And also, lastly, we have movement dramaturgy. It is the art of dramatic composition for movement for theater, conducted to be conducted by Miss Denise Aguilar po. So, this is open to actors and non-actors, dancers, as well as the choreographer. You are all welcome to enroll. And for more details, you can contact us or to our Facebook page, which is Kuris Theater Festival po. Okay. Emphasize natin, dako ni siya actually nga butang. Ang inyo Yes. is an invitation, pero kung tulokon tagid, if ang isa ka parent, i-enroll ang iyang nga bata, that's for 3 days lang, no? 3 Yes. days. At the amount of 2,500. 2,500 From 8 a.m. to 5 p.m. from 8 to 5 p.m. Ginikanan, this is actually for the development of your children. Yes. Kung may kabataan, kung mo dira ang medyo kulang sa self-confidence, I suggest inta ninyo. May nabasahan ako ganing nga post sa social media, nga ang those nga mga kabataan nga may experience sa theater, naga-impact din na sila academically. Yes. Because naga-develop ang imong self-confidence eh. We agree to that, Imagine bala kung inyong mga kabataan dira i-enroll ninyo dire, and then sa sulod sa 3 days, pwede na mag-change silang life ya. Pwede na mag-change silang outlook, silang life, pwede mag-change ang ang ilang growth, ilang development, because ang training diri dilawg-lawg, especially coming from the experts, no? Remember, like ako, for example, may stage fright ako before, hadlok ito yung maghambal, hadlok ako sa stage. Pero I started hosting when I was 16. Tungod wa ko choice, gin-push ako sa ako niya ilo, gin-pilit ako nga mag-host sa isa ka event. Nga wag yung experience siya ganiya. So why ko may nag-risk ko, and then the rest is history. Ang reason kung nga ako diri subong is because nag-start ako as a host. So, this is about time sa inyong kabataan dira. No? What is 2,500? Gamay na siya actually nga amount, no? Yeah. Para sa dako nga change nga pwede matabo sa inyong mga kabataan, no? So, di ba, din sila makontak if ever interesado sila mag-enroll sa kabataan? So if you want to enroll, just you can visit our Facebook page, which is the Kuris Theater Festival. Kuris, that's K-U. Kuris, and then theater, which is Theater, And festival. And then festival. Okay, pag-search sila sa ilang search box, magwala man na sila yon. Yes, sir. Yes, sir. And then i-message nila na yun. Interesado sila. Why ita contact number or anything. Dala lang na sa page. And ang mga contact information, aram na sa mga Okay. poster sa timeline. So I suggest you follow the Kuris Theater Festival, no? Yes. Kuris, no? And message ka mo if ever interesado ka. Meron pa kita? Yes, for registration, we're also open. It will start on February 19 at the University of St. LaSalle. So, in the morning, we'll be also having an orientation conducted by Miss August Andong. She is the from the Women's Playwright International. She will be talking about the importance and contribution of theater and the arts to the creative economy and the artist sustainability. So I hope you can come with us and listen to this talk given by Miss August Andong. Okay. So, kamuya nga duwaya, actor and actress kamuya, no? And we will nag-theater maka mo. Yes, we will also performing during one of those days. Okay. Hope to see you, no? Yes, sa sir. We Feb, invite you, sir. Feb, ano ito?
19 to 22. 19 to 22. Oo. Anything more, Noel? Okay, sir. Para lang ma-aware ng tanan for the performance schedule, can I discuss on it, sir? The performance will start on February 19. That will be at the New Government Center, Bacolod, 6 p.m. There will be plays by groups, the Performance Laboratory, Canlaon Theater Guild of Colegio San Agustin, Binhi Creatives, Iloilo Prima Galaw, and Dance Company, Mascara Theater Ensemble, and Cagayan Dance Troupe, and many more. And on the next day, February 20, same time, 6 p.m., at the Negros Museum, wala nang bata dito, Sierra Lakes and Silabosang Lughan, mga mainit nga binalaybay. So there will be, aside from theater performances, there will be a poetry as well. And then on Friday, February 21, our venue will be at the Sacred Heart Seminary, same time, 6 p.m. A play will be showcased by Teatro of Colegio San Agustin Bacolod, Women's Playwright International Philippines, Teatro Linganay, and the University of San Agustin Little Theater, Iloilo. And for our last night, that will be on February 22, we will showcase Amon Banwa at the Provincial Capitol Governors Hall, same time, 6 p.m. It is directed by Dr. Anton Juan. So, Thank you very much, Noel and Ezra. No, and you, hope to sir. see you there. And kabay pa nung aton mga tagpalamati isubong, especially ang mga ginikanan, no, may time gid para sa amo sining hilikoton sa ilang mga kabataan. This is really something. This will impact the lives of your children, and believe you me, no, lain ni siya kung may era experience ang mga kabataan nato niya. I mean, ang 2,500 yan usually labay lang man na, pero this could be something para sa inyong mga kids, no? Mga ginikanan. Thank you very much once again, Noel and Ezra, no? All right. thank you, sir. Sir, pwede lang ako acknowledgement. I would just like to acknowledge our partners. The NCCA, or the National Commission for Culture and the Arts, the Teatrocon, the West Visayas Theater Network, the Performance Laboratory, the WPI Philippines, International Theater Institute, the Negros Museum, and the University of St. La Salle. And for more questions and clarifications, you can contact me, Noel Pahayupan, at 0945-966-8095. And all the performances are for free, so you can Okay. come and just contact me to reserve a seat. Thank you very Thank much. you. No, extend yung akong pagpakamusta kay Direct Pecky Galiaga. Yes, Okay, I'm a big will. fan naton. Hambal Councilor Ising Salanga, big fan gid siya naton. Ginastoryan siya namon ni Sir Eli Tahan Langit, actually ang amon lang ang festival director, because good friends na sila, no. And congratulate lang ko da sa iya, no. Sige, sir. Thank you very much, Thank you, Noel sir. and Thank you Ezra. for the All right. opportunity. So nabatian si Noel kag si Ezra, no, ang aton niya mga bisita sa buong aga, gintagaan naton sila time nga mag-promote diri sa aton niya programa, because this really, you know, something for the city of Bacolod and Negros Occidental, no, hindi na siya laglahog ya, because hindi matanan niya province, sa kung city may isa ka grupo nga pareho sini, no, but diri sa aton sa Bacolod, diri sa Negros, may amo siniyang opportunity ang aton niya mga pumuluyo, especially aton mga young people, or those who gusto iya mag-participate, yung maka-experience niya, no. This is about time. Thank you very much once again, Ezra and Noel. At this point, tawagan nato na ang next nato niya bisita, no? Via phone patch, no? Si Dr. Grace Tan. All right. Dial ta siya na, because istoryahan naton ang update sa coronavirus, no, maski pa paano doon nag-mature man ang aton diri nga mga tagpalamati iya, no, ang aton yung mga pumuluyo sa Pilipinas. And mas mayo gid nga mera kita straight from our City Health Office nga information about the coronavirus nga update. Kagadamo lately sa mga fake news ba nga ginuha, no, kadamo lately sa mga balita wala tuo, no, nga nagaginuwa, especially diri sa Pilipinas, kadamo sa mga reactions, no, and arrest straight from the horse's mouth. Mas namigid nga ang aton mismo nga bisita, ang aton nga istoryahon subong nga aga. Good morning, Dr. Grace Tan. Good morning, Counselor. Good morning sa imo, mga listeners. Ayon, live kita diri subong sa DYEZ Action Radio, Dr. Grace Tan, no. Happy Sunday sa imo. Kabalo kita nga ang government iyang serbisyo is from Monday to Friday lang, pero hindi sorbo naman ikaw dira namon liwat sa aga sang Domingo, no. Kumusta Dr. Grace Tan? Okay, good, sir.
Very good. Alright. Dr. Grace, nag-ayo kita sa imo nga tiyempo, no? Because kabalo naman kita, grabe subo ang issue. Pinakamainit subo ang issue sa bilog ng Pilipinas is ang coronavirus. But before kita yung mga feedback about the city of Bacolod, Dr. Grace, unahon tanay bi ang base makashare ikaw sa information about the coronavirus. Ano ni siya ang coronavirus? Kag nga amos ni kadako sang issue subong sa bilog iyang kalibutan. Okay. Ang coronavirus is a new bago siyang bagong strain sang flu. So it's dito ni siya nag-start sa Wuhan, China, and they have noted like in early January yata, no, or December, late December, no, or January na there are so many more or less the same kind of symptoms nga nag-manifest sa mga tao dito sa Wuhan. So when they examined it, they found out that it is a new kind of virus. Pero this is a member ng coronaviruses, no, meaning parintihan na ini sila sang SARS kag sang MERS-CoV. Okay. So pero this is new. That's why ang iyang characteristics, ang iyang traits, ang iyang general nga presentation, iyang behavior ng virus and how it affects, how it manifests, and how it involves a lot of people is like parang tulunan pa, meaning as the World Health Organization or as the DOH goes along with this, ginastudihan ina siya, kag gina-apply. Pero more or less, ang those precautions, kag those na ginhimo, sometimes ang MERS-CoV, kag ang SARS, more or less, pattern nila as the same na mga mga protocols and guidelines. So they have set some protocols and how to identify based on the existing ang subong niya nga presentation, pero wala ni siya sa hard and fast rule. As we know, bago ini siya. So, pwede nga, tomorrow may manotice naman, ay, doon naglain ang behavior sang virus nga ni Islanta naman ang amot ini. So, para nga, hindi ang the way we treat, the way we manage sang sini nga virus, no, sa sini nga masakit, would be effective man. So, gina-studihan na siya as it goes along. Okay, Dr. Grace, i-confirm ko lang, tuod din man, nagalangin mo na siya sa mga kasapatan kuno sa Wuhan, China, ang virus? Ang studies have shown it came from animals, live animals. Ang halinan gikono is the wet market kag may mga live animals dito sa Wuhan. Pero it was not fully disclosed kung paano consider gin come in contact ang mga live animals gini, kung gin kaon gin nila directly or ginhampangan or ginhimo nga pets or whatever, or during at the time sa market kung paglagaw nila nga iba may mga night market like that in countries. So kalabanan yung mga tao, especially the tourists, would come in and visit kasi pang-usyoso sa diri, kung ano dagi ng pangbaligya, mga muna bala. Pero there are people man who are really in that place na gidman na who are in contact with these animals man. So they say nga it's from animals gid na-acquire pag na-come in contact sa human. So hindi, as far as reports are concerned, though amoni ang ila nga na-track down. Pero they say, ang human-to-human transmission is not extreme, nga hindi imposible. So, pwede gid gihapon. Pwede gid gihapon. Dr. Grace, kadamo gid sa buong sang mga reaction na wala to, especially sa social media, no? Iban ka bangig na, iban ka argue na, and grabe gid ang mga reaction siya, no? Sari ang mga point of view, tapos hindi nakachindi ko nung patihan mo because yung point of view man ng doktor, may point of view man di ang mga nurses, may point of view man ang mga ordinary mga citizens, may point of view man ang mga leaders naton. Na question, Dr. Grace,
Ano gid bala kalalain siya nga virus kag nga adamo gid nagakaalarma. Is it true nga dasig ni siya magdaton sa aton? Anong dapat nga maintindihan sa atong mga tagpalamati about this virus, especially diri sa syudad sa Bacolod kag sa pungsod Pilipinas? Siguro, counselor nga naga-alarm ang mga tao is because there are already na-track down nila nga 12,167 suspects na gidman all over or globally. And globally, ang situation is there are 7,818 confirmed. Pero out of the 7,818, 7,736 na ang dito sa China. Ang death, 170. So outside of China, 82 ang confirmed sa 18 countries. Okay. So sa China, it's very high. Very high ang classify nila. Pero ang case fatality rate, meaning ang chance nga magkalamatay ini ang mga pasyente is 2%. So kung nang taon ta, gamay kaayo. Kung i-compare ito niya sa MERS-CoV and SARS at that time, ang mortality rate, hello, Counselor? Yes, go ahead, Doc. Yeah. Okay. Ang mortality rate, meaning ang chance nga magkapatay sa isa ka patient nga nalatnan sa virus at that time sa MERS-CoV SARS is more or less 20 to 30% according to Secretary Duque. So, taas-taas ito ang chance mo nga ma-tepo kumpara sa dili. Now, ang problema ng galing naton is because left and right, we have a lot of inang mga haka-haka, may mga pag may gin-interview gani ato na dayon kuha na kita nga oops, may amo ni siya, may amo na. Pero when in fact dapat we shouldn't be amo na ka judgmental. Kay like in hospitals, they put triage, meaning before the patient enters in the hospital, the emergency room, i-interview na siya anay, i-ask kung ano na ba siya, if may history siya of going into China and other places nga may affected man, no? And they will be interviewed well. May ara kita nga guidelines, may protocol kita, decision tool on what to do, especially in with Bureau of Quarantine and Hospitals or health facilities, para ma-help kita diagnose, ma-help kita ma-manage sang ato ni nga coronavirus, mga suspects and cases. Now, kung hindi kita mag-stick sa diri nga guidelines nga ginset ng DOH, definitely we will believe those nga nag-istorya sa left at nag-istorya sa right. So, pero, ang gusto ko lang i-point, Counselor, not all visitors have the disease, no, have the infection or are carriers. It doesn't mean nga kay Korea ni siya, tulukon ta siya dahil masakit ka. Ay, kuan ini siya, Chinese ni siya, may possibility nga may virus ni siya. Pero the chances are, anybody nga nagkagto sa China, may history nga nagkagto dito, definitely are considered nga, ma-heads up kami, kaya you have a history nga nag-touchdown ka in China, in which damo-damo dito cases. So, dapat lang, tani, Counselor, no, nga, ang patihan ka lang are those from reliable sources. Now, left and right, in Facebook, kadamo-damo ang nagaguluwa nga ang mga istorya, gakalatumba lang, or sometimes, may ara dito in a hospital, ginatago lang nila. Of course, we do not do that. Hindi na to na pagtaguon. Kay, pero kinanglan ta, i-validate before ka ipagwa in media. Correct. Correct na, Counselor. No, kay, hindi ta pwede ka pagwa chismis lang. Whoops, may nakitaan kami to nga, may ulo nga naga-ulhot. May ara nga, may naga-amoni, nagapanabon mas, it's positive. No, we don't do that. So, dapat we have to confirm na, oops, ang ina siya gali nga nabuhok. O, kung ina siya, infected na siya because confirmed ina siya. So, dapat validated ang tanan nga reports before natin ipagwa in media. So, suspects, of course, when we talk of suspects, consider these are people who have a history of traveling into China and other affected countries, plus may signs and symptoms siya. May fever, may cough and cold, subong.
So, kung nagliligad pa to nga mga inadlaw or nagliligad pa nga si Mana iya cough and cold, kag subong na siya nag-travel, pasok na siya Japan, meaning to be monitored siya, pero not necessarily nga ano siya, nga under investigation siya. When the gain kasi findings ng DOH counselor, no, person under investigation, pag person under monitoring, para nga mabantayan man natin. So, ang persons under investigation or the PUI, these are the people na may cough and cold, more than 38 degrees, kag may history of travel for the past 14 days sa China, any province sa China, and may history of exposure sa patient na confirmed with coronavirus. So kung nag-travel ka kag hindi ka man lang ka-confirm, so meaning hindi ka ibutang as patient under investigation. Pero kung may cough and colds ka or may history, may anyone cough and colds and fever with a history of travel or anyone lang that, you can be put into for monitoring, or may history ka of travel, wala ka man cough and colds, pwede ka i-quarantine at home, pero pwede ka gyapon i-monitor sa Department of Health or sa CHO. Kaya we would want na confirm gid until 14 days, you would be okay gid talaga, nga wala ka gid problema. Grabe na, very clear ang explanation, Doc, no? Tingala ko man ginasupo ako sa amigo ko nga doktor. Ay, di ka post mo ko sa Facebook, Doc. Tingin na sa puya ko, ginagitawagan ako, barkada ko, gina sa Iloilo. Singa, abi mo malamig, ka-OA, gid sa imo. Singa, kung naman, singa, same ka mo statement. Singa, ang MERS-CoV, kag ang SARS, grabe pag ito ganiya, pero hindi mo nagyapan ang mugin nakagrabe kung tulukon mo. Pero subong niya, mas waay na giniya kay nagamigamay pag hindi isang percentage ang malatnan ka mo sinaya, no? Silinga sa akon, silinga ng galing, grabe lang gina mag-hype subong ang mga kabataan, grabe lang gina mag-hype subong niya ang social media. Pero Meg, silinga sa akon, singa, ang gina-imagine nyo, nga do kadelikado, gid, singa tayo ginaya. Singa, example, may I don't know, Doc, kung tsakto ning hambal sa akon na, pero singa sa akon, singa mayo kung ato ka gito sa Manila, bigyan na sa wata mo giging na istorya mo gito, buhanya gid sa subang mo. May tendency nga malatnan ka, pero nang ari ka di sa Bacolod, ato sa Manila, kag kalalayo ko sa inyo nga duwa, singa bisan nga naupod mo pa na sa jeep, singa sa akon, singa hindi ka na malatnan niya, bisan naupod mo na sa jeep, ya kay hindi as long as strong ang immune system, bisan na waay ka pa mask, singa kay do trangkaso lang man na siya actually, kung trangkaso gani kag pigaw immune system mo, automatically malatnan ka. Kung nag-close contact agad sa ginatrangkaso, singa same man siya sa buong sitwasyon sa ng coronavirus, no? Gina-ano ako ba, sunlog ako ba, Doc? That's why ganyan nagtawag ito si mo, nag-text si mo yesterday, kaya nagsurya kami to before ko nag-text sa imo, inistorya ko to siya, nay. Singko mas mayo, guro taga Bacolod yung doktor ako, nistoryahon. Is it true, Doc? Hindi man niya amo sinaya ka contagious na siya? Yes. Kung lantawon mo kung magsiling ka nga, is it that contagious? Number one, ang point of the counselor, we have a lot of viruses causing flu. And subong is a flu season. Nga aman, kay tungod ang humidity ta is lubo. Yeah. Meaning mabulubog inang tamaan ka tugnaw kung gabi, adlaw ka init-init kaayo. Tapos in China, tama. temperature subong nubo-nubo man ito kaayo. As well as in Hong Kong siguro, I think, and other neighboring countries. So, kung flu season, definitely, damo gid ang magka-flu. Diri sa aton sa Bacolod, there are times na pagkonsulta mo, puro tanan flu, pero definitely, it's not coronavirus. Pero damo-damo ang nagkalalatnan. Why? Because nagdugbo ang ilang immune system. So, anybody can be affected actually with a flu virus. Pero, ang those at risk, meaning at high risk, meaning ang those na do kadelikado gid are those na mga very young and the very old, na mga senior naton, kami very young, in which nubo ang ilang immune system or resistensya. Those na may chronic illness, like may mga cancer, immunocompromised, TTB, COPD, diabetes, mga ginadialysis, lugbo gini ila immune system or pigado. So these are the people or may mga heart problems. Ini sila mga tao nga daw at risk gid nga dasig man
actually with any other nga illness. Meaning bisan hindi ka coronavirus kun nubuin mo resistensya, dasig gid malat na sa bacteria tanin or virus naton. So, infectivity-wise, meaning kung paano maglaton, actually, anybody can be malatnan. Zero amo na aton, ha? Basta damo pa di sang mga masakit nga dasig maglaton. Like, for example, PTB naton, maginahide man lang na. Wala man a lot of our people doesn't like nga magpakonsulta. Bisan dugay na nga ubo. So, if maglagaw ini mga tao tani nga may TB, pwede gid or sa sulod sang balay, pwede gid malatnan ini other person. Ano pa gid kadamo meningococcemia. Actually, damo na ta pila ng cases naton sa meningococcemia sang last year. I think may 3 kita patay pa. So these are the illnesses nga inang present subong sa aton, which can of course maka-infect, makalaton gid dayon, not just ang coronavirus, damo gid. So it's just proper no nga kung nagamasakit ka, iubo ka, may sipon, pahuway lang danay para hindi ka maglaton even if may ara ka nga any other flu na cause, no? So pahuway gid, hindi na maglagaw. Kaya ba nagatrangkaso, malagaw pa gid. Mag-go to school pa, mag-go to work pa. So pahuway lang gid danay. Or if hindi gid na punggan, malagaw gid, wear mask. Siguro ang the best advice gid no nga maggamit ang mask are those sick. No, ang kamasakit gid. Okay. Ang nagaubo, Yeah. kay nga man, they are susceptible nga they are may chance nga makaspread sang virus nila. So when they cough or they sneeze, hindi mo gid na malikayan, matabsik din na ang laway, matabsik ang secretion. So pwede gid nga makalaton ina dayon sa iban. So proper cough etiquette lang gid kita siguro when you cough and sneeze, bisan wa ka pa madagaubo or gasipon, cover your mouth and nose with a tissue, tapos dispose of it properly. Frequent hand washing, use of 70% alcohol, alcohol-based sanitizer, healthy lifestyle, eating the right kinds of food, drink plenty of water, vitamins mo, imo nga tulog, dapat adequate man. Kaya kung once magnubo na gani, dasing kagid na ang infection. So, basic rule lang gid niya. Pero, the fear, ang fear balatod na to ni nga nag-abot na sa Philippines, abot sa Bacolod, hindi ta na malikayan. There are people na nagakagtuin, nag-travel, mga travelers bala na to, no? Naghahapit dito sa China, gapit sa other parts of the country. Hindi ka malikayan ni ara gidna. Dason ma-touchdown in Manila, touchdown sa mga international na airports naton, tapos ma-travel pa kag Bacolod or mapuli Bacolod. So siguro nga muna nga pangayo is if you have a history of travel and you develop flu-like illness, please man inform ang hospital, inform ang city health that you have this, kasi hindi mahuya kay hindi man siguro ang stigma lang inang may history of travel makalalaton siya. Though it's not proper gid nga amhon kagid ina, no. Pero dapat i-confirm ta danay. Pero of course protocol says kung may ara ka signs and symptoms, you will be isolated gid man. Kay ang ato niya reports man no nga these people nga nag-coronavirus gidya are very sick. No, so they need hospital admission. Pero ato ang nagpositive sa Manila when Secretary Duque said mild lang yung symptoms. Probably waay na nag-progress no kay nainit man diri sa aton sa Pilipinas. So hindi siya mag-amuna ka grabe ang situation gid. Pero if ever we just need the cooperation ng general public for us to investigate kag para nga makuha naton ang sample and have it sent to our ATM for confirmation. So ang ginaguro ang the best na pwede ta gid ma-help us
Bacolenios, no, rather than wearing face mask every now and then. Kag, although wala man sang problema if you wear that, pero you inform us or inform the right authorities ang hospital mo na you have the symptoms, you have to travel para nga matagaan ka advice ma-confirm ina siya. So, hindi kita tanan mag-panic. So, kung kinanglan mo nga daw nag-travel ka, stay at home ka lang danay, home quarantine lang. And when you speak of home quarantine, why lang danay lagaw? Lagid maglagaw pagid somewhere kay iba na. May mga estudyante kita from abroad or from China. So, when they come over here, na-istorya naman ng schools na they will have to stay at home lang gid. So, kung stay at home, or may mga nag-work sagwa, nag-work or nag-travel, stay at home lang danay para nga hindi ka Manila pagtulokon bawal Gani ato. man. Lately, magubo ka lang gamay. Perti nang masakit mo, nakalamutan, gidya dok mo, no? Anyway, Gani. Doc, lastly, Doc, may do ako ka-question sa imo. Ang una, kumusta kita diri sa Bacolod? No, although na-mention mo naman dyan, ba't tagaan natin, gamay lang gidya nga, peace of mind, ba na aton diri pamuluyo? And number 2, ano ni siya ang gin-offer sa aton niya LGU about sa libre nga mask? Okay. Ang situation natin here in Bacolod is we have to understand may referral center kita that is Corazon Locsin. Okay. So ang Corazon Locsin nag-receive sang patient na gina-refer man from out-town. So from other LGUs, so other municipalities. Ang tanan nga persons under investigation i-refer dira for proper na management. Although other hospitals, private hospitals, pwede gid maka-admit kag maka-manage ang sila nga case. Kaya gitigaan gid at sila tanan ang protocol and how to do that kung worse gid ang na. So may nag-aalabot tira nga person under investigation or suspect, pero we cannot, hindi na yan namon pag i-disclose nga positive ina siya. Kag inablang do ka inablang pagkita mo do malagyo ka dayon na do kadiri gidayon. So it's not that. We want to inform the general public, hindi amuna kadiri ang mga tao. Okay? So hindi amuna siya ha. So I was actually there at the hospital, nagkagtuko and wala man ko nag-wear mask. Nang hindi amuna bala karaw ay Gani man. So we have people na suspects, we have people na gina-monitor, we have people na gina-investigate, pero these are not positive case. So kung positive na siya, we will disclose, pero these are not positive case. So kung ginbutang ikaw dira sa isa ka or nagpa-admit ikaw sa isa ka hospital because may ara kang signs and symptoms and history, doesn't mean positive ikaw. Okay? Hindi na gakahulugan nga positive ka. Kaya as I said, damo-damo ang viruses na pwede mag-cause ng flu. Nga gana timingan ng gid nga after or within the 14 days after ka nag-travel sa Gwa. So kagdumduman bala na to nga kung mag-travel ka, lack of sleep ka na sina, hindi na namin mo nga resto kasi maximize mo time mo, travel, manubo resistensya mo. So, hindi inaamo na ka dasig kag kanami sa imo nga resistensya, especially kung ga-travel ka. So, we would want to inform them na we are tracking down, we are monitoring sang reported cases manaton na for monitoring. Kag kung magpositive gid man, rest assured we will inform everyone. We are informing everyone gid about may mga IEC kita nga gin panglakta. Si Mayor nag-order na tanan nga information i-divulge gid. Ang IEC naton or ang aton information about what is coronavirus, we as much as possible gin pangdagdag nato no in public offices, in malls naton, in hotels, so that everybody will be aware. Kag hindi kita magpanic kung in case may suspects kita. Kay suspects naman na siya, hindi man na siya gina-confirm dahil. Pero, third, I would want to inform man na
ang ato ni LGU, no, with the full support of our mayor, our vice mayor, and our city council, we are monitoring gid sa aton cases. And we have a surveillance unit, no, sa aton city health office. Ang aton city health officer, si Dr. Himsoli, is also very active on this. Amo na gapagawa sa information every now and then as to the what to do para hindi magnubo aton resistance. Hindi kita dasigmalatan even if with any other viruses and illnesses. Ang city naton is facilitating, no, ang CHO is facilitating for those person nga under investigation, meaning may symptoms ka, may history of travel, may history of contact with a positive case. We will take a swab, nasopharyngeal and oropharyngeal swab. Wala na siya bayad. We will facilitate sending it ASAP to our ITM or in Manila for confirmation. Kag we gid nang isundo na siya naton. Pero we want to assure also ang aton nga mga cases meaning nga we will not divulge your name in public. Okay. We will not divulge sa imo nga personal nga data kay hindi naman na siya correct. So if may magkagto sa imo, siguro ako number one magkagto sa mga persons, no, especially sa mga balay-balay nila, hindi na namon pag i-divulge in public and hindi na namon pag i-kutso-kutso, pag i-chismis ang imong personal na history kung ano-anong nagkalatabo sa imo. Okay. So pwede man nga matag kami gamay ni history, background on ano ini siya o nga ang naka-acquire kasi na, pero we don't want na ang isahan ka man sa media. So we will withhold the information na vital man. So amo man nagulong gusto naman i-assure sa mga sa general public. Alright, timing good, no? Dr. Grace Tan, hindi ako mag-discuss gali about sa mask. Kaya may ari ako diri sa mong bisita. Nga siya na lang ma-discuss dugay-dugay. Tupad ko diri sa bong siya ng next nato niya guest, no? After sa akong programa sa bong, ari diri sa bong sa studio naton si Vice Mayor Elcid Familiaran. Diyan pa kamusta sa imo, Dr. Grace Oh, Tan? guys na yan. Thanks, guys. Alright. Okay, so madamo nga salamat na batian ang aton mapisan, no, kag kakasweet-sweet kinamon niya nga dira sa City Health nga doktor yan si Dr. Grace Tan. Doc, thank you sa imong time. Salamat sa information. Thank you man, Counselor. God Happy bless Sunday, you. God bless. Nabatian sa liwat si Dr. Grace Tan sang City Health Office. No, so klaro katama sa iyang explanation kanami sang advice sa ginhatagya and nothing to worry diri sa syudad sa Bacolod, but nevertheless ang ato niya mga opisyalis, Mayor Bing, Vice Mayor Elcid, Congreg, and ang ato niya mga councilors, no, nang nagatingwa man niya nga mag-prepare gid dyan, no, prevention kumbaga kuno is better than cure, no. So despite sila naghatag sang assurance, ako nagapati gid ya doktor niya hambal ya, no, between the doctor kag ining lang mga kundi hindi mo lang yan mabasa nga post ya doktor no kay mapati ya, no, kay mas sigurado na siya kag ang data, ang record amo nang makapamatuod sa totoo niya sitwasyon. Hindi yan, kundi hindiin mo lang yung information na pudyot yan, no? Nga nagahatag saya pag-alarma diri sa atong pamuluyo. Ako ay kapati, kuya, amo nito na ang resulta bala sa social media. No, lain sa una, lain subong eh. Subong niya, gamay lang yung issue niya, pwede siya mag-blow up ako because grabe subong ang ato niya social media. Hindi ako maglawig, no? Madamo niya salamat sa atong mga tagpalamati. Ipasa akong microphone sa kay Action Boy Duran sa aton niya next nga programa. Ang aton espesyal nga bisita ari diri sa bong ready na siya, no, ang amon nga mapisan kag mapinalanggaon niya Vice Mayor sa syudad sang Bacolod, si Vice Mayor Elcid Familiaran. Ini sa liwat ang inyo kubos nga alaga diri gihapon sa inyo programa Istorya Espesyal, Konsehal Israel Ising Salanga. Kita ito liwat next Sunday. Happy Sunday. Don't forget yung magsimba kag magbanding-banding sa inyong pamilya sa buong aga. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,